اسمي روبار قامشلو، الاصل من راس العين انا. يعني بالنسبه للدوره اللي اخذناها فعلا تغيرت كل حياتنا بهي الدوره. يعني حياه حلوه، يعني كثير تغيرنا وقت جينا على حياه الياب هكا يعني. والدوره للانسان يعني كثير كويسه. اخذنا كل شيء، اخذنا شيء يعني نحن مثل لساننا صاير له تقريبا شيء 1000 سنه ممنوع علينا، كان ما كنا نقدر نحكي فيه. تاريخنا ما كنا نعرفه، ايش تاريخنا ما كنا نعرفه. وقت كنا مدنيه يعني شفنا شلون اخلاقهم، شلون تعاملهم مع الناس، ما في تفرق يعني. وعلى هذا الشيء نحن اعطينا قسمنا يعني انه نضل معاهم للاخر يعني. ومو بس شلون يعني منطقتي اللي انا كنت عايش فيها، لاي مكان بكردستان، لاي شعب انظلم مثل شعبنا. شعب دلونا هي از هاتم پرورده جبوی پرورده هاتم مدرسه جیانی ایدئولوژی درس عسکری درس راستیا سروکاتی من اسکر راستیا خو من اسکر راستیا کردی من اسکر یعنی ام 100 سال ام 1000 سال ام چاکی ما ام بندس بونه ما وین اسکر ما راستیا جنین اسکر ما هر تشتی خو اسکر yani benim resmen yeni dayık em bune sanki em tezej dayıka xu bune em musa tertemiz bune merasiye serokatiye xu em tertemiz bune yani hastkim navayo qreje da çıka gelime hey çıka insan hey hastkim benim ve riya gerçekten riya mervatiye riya insanetiye riya kurda yani riya insanetiye riya insaniyetin nişan verdin vay sevme em hevalara perverde dibinen ver em juan dikkatten bari tabi merve ektive merve bari üzülmüştü ve üzüntü paraya edilemedi ama ciki derece em haz dikin çünkü emi herın evalemel bendamenin emi herın vederi emi hem kem şer emi herın bu dava xo emi savaşmış emi tola şeyde xalinin seroketi med çen sale de zindan eday emi herın jwe boni em çıka hatta xuna med damlek evet canı med emi şer bikin. ناوی من رستم جودی هواج بو به پرورده یعنی پرورده خوش در باز بو یعنی مگلک تش جگرت انجام گرینگ مجگرت هم ملی ایدئولوژی بردوزی لشکری یعنی ام پر کیف خوشن ام پر مورالین ام هر در باسی قادن شر ببن ام الیکاری حوالی خوب کن و وکیدین سرکفتنی دواز درونا هيا تسافر برا شبانا تا ديمقراطيك سوريا كيف فدرال وكل سنة كيف هذا تكوشين كم نتيجة عمايرشي دايما وندر بس كولتي سرفراز هر بيجين هر نبش دولودن يامية ولا